prijatelji, dragi gosti, budući, nadam se, pozivam vas da dođete u Momjan, u naš kraj, u jesen. Tu održavaju se i dani tartufa tu blizu, kod nas, znači u Livadama, znači bijeli tartufi. Imamo ponudi još, znači što se tiče i gljiva, u samom restoranu. Imate lijepe biciklističke staze, puteve koje ćete uživati među vinogradima, među lijepim krajolikom. I na vas je da dođete i da uživate, i na nas da se pobrinemo da vam bude ugodan i smještaj i vaš boravak u naš kraj.